Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikin di Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Hunelik chisaho pejol rikin liqaqwa. Hukanash holumi liqatzolbal chiru ligudanain. Ut liqatzolbal naqataw sali capítulo 4, versículos 4 to 7 relihu Filipenses. Yokochi atinak chirish. Chanrunak taqataw manaqtaqachu ami lishtuktukil usilah liqaqwa Dios. Erretal nak li apostol Pablo, yojak chi atinak chirish li rajelil sa kalrunak kwangko sa kung komunil. Abanan, nanume sa kumpat, chi atinak chirish li staubal li sa hilikachol, rikin li kagwa Jesus. Rilik chijan nak li sa hilikachol li nakataw sa shbenadu chi jojain, numel. Makali na kanachi kunilik, chumuko ebli chakilal. Neke halak, kyal. Abanan, li sa hilikachol ho kanak bihonak nagulag, nashik. Marikyal kahkuy nakakohob na kachol, rikin unang naka-eretal ak makaachiganan. Abanan, likagwa Jesus, kishkanap hun lirakal choke tuh anak kwan. Nak inga to ko shlak chirish likaru yo chichalk. Chumuku karu takatseka, chumuku karu takatikipwiki. Maka choko shlak kwi, shpanak nashnaw liparkwan ahelu choke, ut nashke chake. Ut le apostol Pedro, nagoshpo kahkwi chishkampal chishkunili kakaush chishkampal chiruli kakwa Dios kaut shbana kaana antli na ilokke ut nagwashtiebal hunchikli atin chishkunili railal chishkunili mausilal yogoril bala nakwansa shben liqa ruchichoj maga chik tuktukilal maga chik li oshlo chirili chuameh naqal li railal yogo chiril bali yo chikulmank yalaqbar khosa liqatyan khosa naqtil tenamit Abanan chisahok tashak liqachol. Makwa rikin lima usila li yochi kulmang. Shbanak haana inhun etalil li tak utuk chikun nakliqa kolbal tana chok chak chikchichalk. Eredal li nashtiqe li hu Mateo 24:33. Nakteril chishkuni la in chenawak nak aknach kwang chak likajolbej ak kwang chirelikabl. Ut li hu Lucas 21:28 nashtiqui naktatiklank chishkuni la in. Kakub de sumak le chol ut che taksiak le holom le rilobal shbanak akshna chokchak le kolbal ut mane kwanak taye kahunakin kanakulak li honalan le apostol Santiago nashesa li capítulo 5 versículo 8 relishu che kuyak hoy peninkla esh che kakub de sikle chol shbanak lish kulunik li qaqwa tna chokchak ukanat koskuisin Kapatsak likating angkil, shbanak ebli railala in mokoturuk tash kuy bal shnum singilep, kuy kwangko sa kunesal, kuy magali kagwa Dios kikin. Akhil ru nakangwang sa likatyo amre nakturuk, chirek angkil, lituktukil usilala in, sa ashki chish hunil lish ni malru railal, lityogo kuy chinumek. Kwan hun lish panol chish hunil, utaan litihok, chiruli kagwa Dios. Kwanak tla utok mahinu gorak hechitihok, Nakakshak bek chikanan liqatih. Akhilru naktakatsol litihok rikin pantyoshin kichan lisantilhu. Ustainkata aqil sa humpat likaru yogochish patzmal. Inkata shak takaganaw shpa bankil nakliqagwa Dios tishkeke sa shhonalil. Shpa nakliqagwa Dios shrabichik lishqatzama. Abanan tento naktapanuk hon narahaan magwa hon nakaklao. Utsashti chishhonilain. Toru krek angkil lishtuktukilah liqagwa Dios. Liqagwa Dios nashholtikaqe salihu Salmo 29:11. Liqagwa chan nashkesh kwangilal lishtenamit. Liqagwa narosoptesi lishtenamit. Rikin lishtuktukilal. Li profeta Isaías sali capítulo 9 6 rejak lishuhu akwi.
Na atinak chirish li Mesías manak li chimbil chak shban li qagwa Dios lak amol chak shnimal tuktukil usilal utsalish cholajik li qagwa Jesús ki hultikak ut ki yehekuchik li atinain nimshlo ali Dios taqeq ut kwank tuktukil usilal saruji choch rikinep li raro kep shban li qagwa chirish li na atinak akwichak li profeta Isaías ut li qagwa Jesús salihu Juan capítulo 14 versículo 27 li tuktukil usilal nin kana berikin lin tuktukil usilal nin ke inka nin ke kamanash keli ruchi choch misachech ol chikoshlak chimoko chesh shikwaq kachikruta qachirish kahkui li qagwa Dios han lak kehol li tuktukil usilal sashki lishnimal rucha kilal utnak li qagwa Dios nashk echaqe lish tuktukil usilal no ko ruchi rek ankil abanan ustaliqa kaush hopoyanam ma hunkwana kulak chishtaw balru chanru naknakulmang lish tuktukil usilal li qagwa Dios moko narisita li railal utlima usilal sashben li ruchi choch utaina qataw kahkui naqlaat utlaina qakohob li qachol rikin li qagwa Dios rikin li tihok rikin li tsamang rikin li pantioshink rikin li qapabal utli qoy benihom rikin li qagwa Dios laqkolulqe huaqui rikin li shkap kulunik li qagwa Jesus li taqulum chiraqok re chishkhunil li shkongilal lima usilal sashbe li ruchi choch Bandiosha ko nakshinagoch beni toh sa khunchik la kagahil